mwana wa narakubwiye umugore wawe narakubwiye umugore wawe arakubise umwoko umugore wawe narakubwiye ko azonyica dore inyana iwe niwe dore hanta ukubise Fatanga hakumutwe igirayo mfata kuboko unyikiye mama n'urukuye kukura kumeza kuvuga ibyo bigamba si bikeneye wamwicanye we muroze niki cyakuzanya Jesus you are the only hope I found myself many times Sangari ngo mama ni sangariwe ndamwiruka natambaye kiriya gitambaro ariko Yesu we kuzamura icubahiro ibintu byose mbifite hano muri telefone uvuze ukuri ibintu byose uzi ibintu yakoze mfite ikibazo ahubwo kumwirukana cyangwa kwereke se video nyafashe iri he reba ukuri ziri haruguru hano ayuwe tazona sinajyaye ayuwe telefone yanje tutangiye nukuri nayifashishe ne wa mugore we telefone yanje yagiye gusiba ibintu telefone yanje yuzuye nukuri uzi ntiwumva nari nayifashe nyamubonye sinzi ahubwo kumbura ngo wayifashe iri nukuri kumenya uzi yamafata arundi amunye mu isafuriya nyane nyabifashe tele video yavuye mu tia save aho none mzemezwe niki shari nukuri kumenya nyabifashe wimbwira ngo wayi bizane ndumva ko ufashe ubusa ibintu byose uko ari wabikora nawe nuko nyabifashe shari telefone abanyamagambo turabikora telefone yanje ukunyarinze mu video ya nice savings mbabarira nakubwiye ngo nubugome bwawe wanze mama none iri he yizaneka zani iyo video wamufasha sakwara ko tazunyemera kwame zani bikorwa wabuze ngo wamufasha none kurashima Imana wafashe zani singabo zose bikugarutseho kandi uzobibona n'ubundi ntahagiye kuja uzobibona telefone narinze wonyafashe video aho none yavuyemo wafashe ubusa nyine kuko ntakibiyigeza abona ntakibiyigeza ubona none nije mbaye mubi aho none ninde oya wumvise bigarutse kuri inde si wowe nimba ngaho yizana komana ako satani nikibishaka uko satani ki ni wewe wayemereye ngwize mu buzima bwawe igutegeke kuyobore igukoresha ubugome nk'ubu uri mu gukora ndakubwiye ngo bizokugeza ndakubwiye ngo njewe nawe uzoza ucanga mpacishe umuriro ngiki I found myself below the line. Yesu Kristo Shuti magara Shari ese noneho ko wabyutse kare kino gihe koragira gusa noza hano muri dushe bonye abana bahanduje ndagiye mu kazi ariko ibintu wambwiye ejo za bindi wari kunyereka ngo wafashe mukecuru ngo uruze yakoze ntabwo ari ukuri kuranyumva sinkongere kumva kese nimwe hagati yawe na mukecuru cyangwa umbwira yuko mukecuru afite amakosa muri urugo ndamuzi yaranzaye imyaka mfite ntabwo ndi umwana uyitonde tuvuga amagambo menshi ngiye mu kazi utantereza amasaha harabura iminota 6 nari nzi ko nayifashe ariko sinzi ukuntu telefone yanje yaruze oya icyo ni ikigaragaza yuko uri umunyakinyoma kandi ibyo ukeneye uzabibona urugo ushobora kuzoruvamo n'utitonda witonde ugira umutima mwiza ukunde nyoko bukwe
kuranyumva neza ndamukunda no ibintu byo kumubeshera ibintu byo gushaka ubuntu byo gutirimbukanye bya bintu by'abagore uzirinde kuko ko ndabona zo kugeza hantu kure okay ngaho I love you sawa turavuga nande mu kazi ku mabukwe gake mukecuru gake ese noneho kereka igihe noneho muba mwavutse aha abantu iyo bamaze kugira imyaka myinshi ibitotsi biba bikeya ndacaryama se naje uko nuko utaramenyera inani amasaha y'inoga n'ayiri iwacu aratandukanye cyane uza wikubita ku buriri gutya isaka ikabira bise uko noneho urebe bunyine ni saa moya neza ziruzuye dore isimwe za mu gitondo none kera wabyutse uri ahangaha mbona wambaye usa naho waje kugenda oya ko ndaje mu kazi tuba dutangira isimwe saa moya n'inusu z'igitondo kandi kuvuga ngo ucerehwe mu kazi ahubwo wose iba uragiye kandi ndagiye ni amasaha 8 ndaba ndi hano taho njana ngo nsige uze kuhantora ugarutse tubone kuzana noneho wabaye gute mukuru sigaye ngire sinzi ukuntu ndimo kumva gusigara ahangaha gusigara ahangaha wari ubuze kubusigaranye n'umukazana wawe n'aba buzukuru bawe ese ibyo nakubwiye ntabwo wabyumvishije cyangwa ntabyo warayibonye nijoro tujya ibiryo byuzuye umunyu kujyaga ninjewe yazagirira kugira ngo singe ntaba akeneye konge inzara igiye kunyicira muri iyi nzu iyo warunjanye ngo urebe aho nsiga numara uze kuhantora uvuye mu kazi wowe uri mu kubona gute uri mu kubona ko uyu mukazana wawe se atakwishimiye uri mu kubona se ko cyangwa ni abadayimoni se barimo kuza bagakora biriya bintu abadayimoni bahenga umugore wawe niwe watewe n'iyo dayimoni wari uvuze nta badayimoni nyine bari mu kumukoresha wabonye umunyu yashize mu mboga nagira ngo nge ariko mukecuru umugore wanjye sitoma nkama numva nari nabwiriwe kuriya yabonye konge kujya nije yagiriye si wewe ariko ntugire ikibazo namuhaye gasopo size mubwiye ngo sinkongere kumva ijambo na rimwe hagati yawe na mama wamubwiye mwana wa uko wamubwiye ndagowe yogira ikindi kintu no kumva mama ndagowe gutya nkacumva gutya kuri we kandi yagukoreye ibwo wamubwiye ariko wamubwiye arampeza ariko uyu umugore wanje uyu munsi akabantu baza bahinduka urasanga yampaye sumu yapanye ukuntu yageze avuga ngo aradukunda ngo akunda umuryango wacu nakubwira ko kwiyarurutsaho none je warashitse ahangaha oya mu kintu cyantangaje mama mu kintu cyantangaje mu kuza kwawe hano zatumye menya uyu mugore wacu warabibonye ko atanyishimiye none urashaka ngo ahangaha nakubwira ngo mpitike ntahe ugakomeza ukigira nabi umunsi wasanze yansinze ahangaha ibintu ni bibiri natisubiraho uru rugo azorusohokamo aragiye mwene rubaba ntahari aragiye aho nakubwiriye ese umwene rubaba ugira nimero ziwe mama ugira nimero ziwe bashiki bawe ntibozibura oya reka ngende reka ndeke gutinda kuko kera ko ndabona habura iminiti 20 reka ariko uhumure ntugire ko ndaguhamagara ndi mukazi ibwo yumvishije ngo hari uko nakubwiye reka dore kera mukazi ko barampamagara reka ngende ngaho genda ariko sinzi reka ngende aho nsize oya tugire ikibazo ntacu uzoba aha ni mu rugo rwanje ahubwo wazorusohokamo kugira ngo wowe usohoke hano ngaho reka ngureke namubwiye kandi nizeye neza ko ibyo namubwiye ngaho genda udacerehwa oya turavugana nta kibazo ariko uyu mwana karagira se karavuga ngo azomwirukana reka mbanze banahwereye
no kwihambira nzohakikisha ko uyu mwana asohotse muri uru rugo njewe kuva uyu mwana wanje yashakuriye jewe amaraso yanje nayiwe ntibyigeze bihura pe tibyahuye azosohoka no ndamukorera iki uyu munsi ngomba gushaka ikintu nkora uriya muhungu wanje akihutisha ibintu byo kumwirukana ndakibona ngomba gukora ikintu soni azana amaraso yanje n'ayuriya mwana ntiyigeze ahura reka nisoganya ataje kunsanga ahangaha muvuga ariko amatelefone yabo azogenda shaho uyu mwana sinigeze ntabwo namukunze amaraso yanje nayiwe ntabwo byahuye ntabwo byigeze bihura amaraso yanje n'ay'uyu mwana uyu mwana jewe mukecuru muraho neza mbyutse neza ni amahoro namwe natwe twabyutse neza ni amahoro wabyutse kare kera saa moya ibitotsi biba byashize twega tuba twaramenyereye kuzukaga kare cyane ese umuntu uba wicaye ntacyo akora ndi mu kuryamana ruhavumva imbavu zirandiye ukaryamira nyine ukaruhuka nawe uba wicariye hano ukumva nategereje ko buca none nguhereze iki ngo ukorere icyayi cyangwa ushoreze amata niyo kuri kumva ufata mu gitondo cyangwa utekere ku magi wowe yashobora nutajya uzamukomeza umere gutyo tuzogira tuzokira gutegura saa sita tujye nawe kubera yuko ntaho umuntu azaja cyangwa inzara nkibwira inzara yarashize nimba ari uko gamufite ibiryo ariko uzugerageza inzara umuntu azagira inzara ndagira ngo ibiryo bitari mu nzu uzugerageza ubyihate ujye niho uzogarura umubiri nawe uri mu kumera gusa nk'umuntu warwaye rimwe gusa reka ngo ushuhirize ku mata oya ndaza kuyanywa banza ubu uretse nta kibazo ndaza kuyanywa akundiga ariko bari kuba kugerageza bukeya upfa gushyira ikintu mu kanwa ukareba ko wafata mu nda genda ubinywe gatwe ntitwanabimenyereye cyangwa uhe ku muneke hano hari umuneke uhe ku muneke bireke nta kibazo ndabifata nyuma hamaze nko guca usanga nta kundi urihangana ducumbe ate ku mazi nakuze bankunywa ko tuzi se basi kunywaga n'amazi nayo aza bankagira mu nda neza uzanyanywa nayo akandurira nawe ibintu zose zisigaye bikururira akonje gutyo waje kunywa azamera neza uba wasutse ayo mata gukanywaga naho kunywa ayo mazi amata abantu ko bamaze kuyahararuka maze tuva ku nzoka mwebwe ndimo kubona muri mu kuzana amabido n'amabido hano nico kintu gihendutse amata usanga mu isoko yuzuye nico kintu kugura makeya hano simaze kuhabona gute hano nta kibazo ni heza nyine maze kumenyera hano abaturanyi bacu batuye abantu haza haba habi nuko ari abo bene wanyu nyine muba muturanye gato utavugana wayaga uzora kumenya icyongereza ko ejo bundi uzaba uri kuvuga icyongereza nzobona
uri kuvuga icyongereza utangira uvugane n'abazungu amezi angahe hano uzokimenya ko natwe twaje ntaco tuzi ariko kubera gukomeza kubana nabo mu masoko n'icongereza ahantu hose n'icongereza uza wisanga wakimenya ariko hari n'ishuri naza mbwira papa w'abana ngo uzoje kuri ishuri baza bita tefu uzoje kuri tefu haba hariho abandi bakecuru ubona va na hano mu kaza wigisha utwongereza ukuntu ugomba bigereranya jewe ku masomo ukaza ugenda ukiga ukuntu basuhuzanya iki ukagaruka ku mugoroba uzogende mwe mwasomye mukomeze musome naho jewe nta masomo yanje mukecuru barampamagaye naza noza muri dushe reka ngende ugiye kuri telefone ndagaruka mu kanya sawa sawa alo ese ninde tuvugana ni yangumi yawe uraho mama we uraho mama umeze gute mwana wa aho gupfa none twokejo mwana we warashitse amahoro narashitse ameze gute n'uwo musaza wanjye none baherutse no kumfona ayaye nta rugo ruhari ngo iki ayaye niki musaza wawe ari mu mazi abira awe baramusheshuye mayina aramugosoye niki kera mayina arayibaba akayungira uko inzara irenda kunyica mwana wa niki garuka namusabye itike kera namusabye itike ngo nampe itike ntahe aho kugira ngo nzogwe muri iyi nzu yiwe mwana wa iyi nzu yabo bayeho neza zigupagasa aza yicara se umwana wanje aza yicara yamabuwa aragiye mu kazi arinjiye ajyamo iminota mike aragiye mu kazi ifaranga arazifite n'ibyo kurya byuzuye inzu n'ibyo kurya byuzuye inzu ariko uwo mwana w'umukobwa kugira ngo azove ku byo kurya atugaburire sinzi shitani yamuteye ariko ndi mu kubabazwa n'aba bana yabyaye mayina araje mbona uragira ute mwana wa numuvugisha n'ubwo bugare bwawe noneho kwa mpeza asa umuyapanya mayina niki cyamuteye iyo mbeserezi agasheshe kagashashe niki ari mu kugenda none utekereze wa munsi nshika musaza wanyu ntiyababwiye ngo ndashitse yarambwiye turagiye ku meza turariye ati nibazane icayi tunywe bazanye icayi yamashira mu isukari yose yari iri mu nzu ayishira mu itasi twari dupfuye twarasomye ukazama wumva urazengereye noneho ndeba uyu mwana w'umukobwa ibi ni ibiki ngo buce arunga umunyu yamaza n'umunyu ashira mu mboga umunyu wose yari yahasha ushira mu mboga zo kurya uwo munsi turaburara kandi urabizi sitoma yanje ntizikorana n'umunyu ayiwa mwana wa arampeza asa umuyapanya numubwira nabonye ari mubi cyane ni mubi utekereze musaza wawe nari nabwiye ngo nashiza n'uriya mwana wo kwa rubaba arananira uriya mwana ushinguye mureke ngiye guhamagara mayina ndamuha sumu ya fira
mwana wamuretse nkabanza kareba ko bompi itike ngataha reka ndebe ko bompi itike ngo ntahe niba atayiguha nzoyishaka nyikoherereza uze zo gukatishiriza indege uve muri Australia si umuntu muza mwumva amakuru Ite Dema Mayi muraho neza mama amakuru ni neza mwabyutse gute twabyutse neza nakuze umpamagara kino gihe ni amahoro faranga kwakaho umu Ega tuvuga kabiri utavuze ifaranga abamubonye urufaranga yagiye sinorekaga kuziguhaga taziguhaye no hande wundi ndetse mukecuru ameze gute warahameze neza ariko hano ntarahamenyera n'ibintu zo kurya biri mu kumunanira ariko ndi mu kugerageza kumwitaho uko nshoboye nta gatimbo se mugira aho ngaho irahaba kawunga zirahaba n'imboga z'ibihuru zirahaba bayina wuzuye abazimu n'abadayimoni wabaye nk'agasonga gasaze ufite sumu ya fili itakurarua wewe mwenyewe mayi niki cyaguteye uri mu guheza mukecuru ibyo kurya mugakombe k'icyayi ugashyiramo ikiro cy'isukari mu nyama zitatu ugashyiramo ikiro cy'umunyu niki cyaguteye Sadama kuravuga gute wabaye gute ninshaka urukubwira gutyo niwe uri iki ndagutinyira iki uwo mutima mubi ibyo byo kurya y'imiti y'abazungu uri mu kubyimana ngo ubigire gute uhawe mama ibyo kurya mama wawe arakubwiye ngo nzamwime ibyo kurya nshewe uzi ikiro cy'umunyu wozijya ubakweza agakonje karuze amata icyayi cy'amata bakakaguheza bagashizemo ikiro cy'isukari wokimwa warozwe n'iki ubwo bugugu wagiraga ko nari ko wavuye muri Afrika inzara yashize ufite daimoni bita ngo iki ariko Dema unziho uwo mutima Dema unziho uwo mutima waretse kumbwira nabi amaso karabi kururimi kanga ko yigira nyoni nyinshi komana we kuri tunesa kuri Dema njewe na mama na hehe hose nta muntu ugira umutima nk'uwo nguwo uzi ko njewe ibyo bintu uzi ko nobikora ibyo bintu niki ko mbizi ko mama atombesha ko mbizi ko mama atoterura ikintu nk'icyo ngo ambeshe ninde wakuroze warozwe hehe warozwe mu biganza ibyo biganza byawe byotanze ibintu bizima ukareka gutanga ibintu bipfuye ariko mama kandi niba ubesheye twogira igihumbi amagara umbwiza ukuri izo zose ni ukubesha ni ukuri kwimana sinzi umuntu uri mu kubikora muri ni ukubesha ni ukuri sinobi mama wawe n'ukuntu umuryango wanyu n'ukuntu uwukunda Dema ukuza ni ibiki uri kumbwira ko ko washitiyo ukaba utindi ninde wakuroze ninde nawe wasa nkaho atapfuye wuriranye indege nawe umuntu wakuroze nawe yakatishije murajana ariko Dema musaza wawe ari mukuru arankubita ambwira nawe none nawe utangiye kumbwira gutyo Dema nawe utangiye kumbwira gutyo hohotera ari mu kugira gutyo niko mana ko niki nazize ku mana koko niki cyane akoze ku mana ku buryo umuryango nashatswemo bamfata gutyo koko ku buryo bonshinja ibintu ntazankora ni ukuri kw'Imana sinza mbikora Dema none musaza wanje ari mu kugukubita ariko ma turi mu kuja kurya imboga tugasanga zirimo umunyu kandi atari nje nawushizemo twaje kunywa icyayi isuka ngo ni nyinshi kandi atari nje wabikoze ni ukuri tawe ko muri Australia nta bakozi mugira iyo nzu yanyu ninde uri mu kubarungira umunyu ariko ma ndabizi sinje ndabizi mbwira umuntu uri mu kubarungira nimba ari uko n'uburozi burapfuye mwese ntimuraye nimba muri mu kurya imboga mutitekeye zirimo umunyu mwinshi ntimuraye
ukoga nyine uhawe batekera hari aha hasi none ko nzi ko nta bakozi mugira muhora mu miguruko uwo munyu uri mu kurungwa nani sanga baye nta kibazo niba wumva ko ari nje mbikora mwese niba mubona ko ari nje mugome nta kibazo Imana irahari izobishira hagaragara bayi sawa ngasanga ko barakurenganya zoza n'amaguru muri Australia bambone nakubwiye nabwiye musaza wawe ndamubwiye ngo Imana nsenga Imana nkorera azobona ukuri sawa nta kibazo urakoze kandi ku magambo umbwiye Imana iguhumugisha nta kibazo ngaho ariko mana sigenza ariko mana siko nekinyazize koko amana niki mana wangiye kwicwa n'agahinda muri ino nzu amana wangiye kwicwa n'agahinda muri ino nzu bambeshe n'ibintu ndakora Yesu we ariko mana we ko nzakora iki koko nikihe cyaha nakoze mana nikihe cyaha waje ukandebera n'urugo rwanje Yesu we waje ukagaragaza umugome ukora bino bintu arangiza akambeshera mana wambabariye wa mana we ariko mana watakunze konze akora ibishoboka byose nikihe cyaha naba narakoze umugabo ntakimvugisha ukuriye hano nuko none ndebera bagezaho umuryango wose n'abana b'impinja bampamagara bakansuzugura bakantuka kuri telefone ariko mana uko warabonye muzoshakwe muri runo rugo gusa inze kwishwa n'agahinda muri runo rugo nzopfe gutya n'agahinda uriya mwana wanje agiye kubwira muramukazi wiwe noneho iyi nzu ayiwe reka noneho ngiye kumukorera akantu uriya mwana wanje noneho natamwirukana bamureke reka ndebe ikintu ndi bumukorere yankubise iki ngiki se yankubise iki reka ndebe hano ndamukorera agasha reka ndebe nzohakikisha ko asohotse muri iyi nzu reka ndamwereka mwana wanje nawe gakwe ni ingaruka nimba yabwiye muramukazi w'inoka noneho kandi musarire uyu mwana w'abandi nta n'icyo yarabaye ni amaraso nyine yanje atarahuye nayo ku muntu azicwe n'agahinda ariko mana ibi bintu biri mu kubera muri ino nzu wa mana nsenga uzobibereke bose babibone ko ndi umwere koma someye biriya neza imara agahinda niba yabaye umubyeyi aho agahinda kawe mbwira umugabo ntanyumva ngo ndabesha telefone nawe nagize bamfashe video nawe telefone abana barayujuje video ntiraje muri telefone none nije wabaye umubeshi nawe mwana wa narakubwiye umugore wawe arakubise umwoko umugore wawe narakubwiye ko azonyica dore inyaniwe niwe dore hantawukubise
ngufashe fata ngaha ku mutwe igirayo mfata ukuboko unyikiye mama n'urukwiye gukora kumeza kuvuga ngo ibyo bigambo si bikeneye wamwicanye we muroze niki cyakuzanye hano fata ukuboko kwiwe tumwumvire neza kurafata yakubise ihangane wimufata hano ko haramuye hora mu yesu wawe hamukubise urabona mwakumukubise urabona mwakukurayeme mwana wanje we mwana wa mukuru danje nawe birarangiye ihangane mama ihangane ariko mukecuru ncyanige ngukora amusiba kumuvugisha karambeshera nuko fasha unyikiye mama yampfutse inguma zose nari mfite yanyomoje amavuta y'igiciro cyinshi yampfutse inguma zose nari mfite yanyomoje